بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. إمها لبوتي أخونا أختنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركات تري رمضان مهوجة دوستفايت ومن غس مهارو أرغن من متبي رمضان مهوجة دبا كلا إبا أرغن من نايكو ويتو غسفا مهن كنتتا هوري إرو غس أرغن من بايفهرا جسنالن إبجه الله سبحانه وتعالى أرغن من كرا عملتا قبول كرواني كون غتكان اي عملتا هريمتو الله سبحانه وتعالى حضرتك تماهي في رودتك ادي كوري نمادتك ادي اهمس هيو كنتتا الله سبحانه وتعالى حضرتك قبول كرواني كون كمك كون صفاي تماغ كباغا هريمتو اي عملتا كرمون دايرو كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى وحي كروافا وبسفلق وني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين وما أمروا إلا ليعبدوا الله إبامي هن أمر بيجن نوي تمن رسكلاعين ألوكان كرما منوي مخلصين إخلاص تي كما إكوكا منوي ehmi ma mi ayatan arwan men balaliyas arwan menna eba enge Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratu ga alukamek qabul wewe ni e alukan ikhlas teri kama ekuga hoggenkan e alukan ada kura iruga Allah subhanahu wa ta'ala ya ehen evves baveriyaku lagen wanik මිගත කන්තත්තන් හොරි ඉරුගා අලුගොන මෙන් අදි එෆහරු විස්නාලමාතෝ වර ගියන ෆහරක් මි රමදාන් මහුගා අලුගොන මෙන් අඩු අහාෆවා බයි හදීස් ෆුල්තක ඒකතරෙන් එන් හදීස් ෆුලෙක්ගා ආස්පවණි මි රමදාන් මහුගේ අලුකමා බෙහෙ ගොතුන් රමදාන් මහුගේ රෝදයා බෙහෙ ගොතුන් රේ අලුකමා බෙහෙ ගොතුන් ආස්පවා බස් ෆුල්තක බලාලා ඉරුගා ඒගතරෙන් එබ්බස් ෆුලක් ගවණි මන් قام رمضان ඊමානන් වහ්තිසාබන් අනේ බස් ෆුලක් ගහම මන් صام رمضان ඊමානන් වහ්තිසාබන් මේකතවස් ආස් එබහරි මේ දෙබස් ෆුල ගවස් නිම්මවාල මේ වණි غفر له ما تقدم من ذنبه එමි හෙග්ගේ kudifaafata fuhiwigen daane kongotaka konkame kuriya mi basfulun enge gotuga man qama ramadana imanan wa ihtisaban Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhu fulu adagen iman kamayko ikan kahawar koggen timanna Allah subhanahu wa ta'ala yammi alukan kurani ikhlas teri kamayko ga kan timanna ge hituga bawagen adi ekan Allah subhanahu wa ta'ala ekan qabul fulkurwa Allah subhanahu wa ta'ala timanneya ekamuge hiyo jaza devwan ekan hituka bawafiya iradu kariya Allah subhanahu wa ta'ala emi hakak e alu kamegge jaza furi hamiyat devwan ehna mas algon men bay fahara wa gotaki bay kahala wagutu takuga handane nuhure kala iman kammatiga demihunnan ikhlas teri kammatiga demihunnan teduveri kammatiga demihunnan bay faharan handane noe ekamuge sababun e handan netumuge sababun nuwata gastuga handan nattalumuge sababun e alukamuge sawabu furi hameya nolibi hingada kiritama nabiy sallallahu alaihi wasallam ge basfulga asfa oba ai
timan kalege faanuge ummatun ufullawafe wani handan netuma neengigen kantak korewuma mikahal wahakata ebuhori kiritma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis fuluga asfa irshad fulutakuga alugon menna angwadi wa ekamaku miyadu alugon men mi wahaka dakka wahakage mi annani e handan netumennu miyadu mi dakka wahakaga mi anna handan netumaki alugon men wahaka dakka ros wara fasehan mi tedueri kama ikhlas tarikam ge wahaka bunellam wara faseh hama komme kame gos ikhlas tari wanji hene tedueri wanji hene ekamaku wagoteki mi dannawani wagoteki alugon men amilla hayatuga amali madana nukuti ma nukumegen ule eruga ekkala bunefo e wahakaga matin handan hunnawa e kastuga andan fohilani kos vedan kastuga andan fohilani kos vedan mihe mi dennawani sabawtakin netiennone alugon men by far alugon men ki eki masake kurami wiafari kurami hun ofihoga masake kurami mihin ule ulumugas by far alugon menge masakkatuge daira gaves eba handanattale tankole kuri gavejji ya alugon men hama mi ofihan asfa soy koren jehen mihar vejji ya fingerprint jehuma nuni card dikkolluma mikale kantata mihonnani tankole kurige kantatan hunna gota bala iruga ofihan asfa alugondu soykollafa mi annani ma fahunne gadi jehigen etan ire wa fahun as soykollafa mi jahani gadi nujehekam gadiya akama mi jahan misala ehen jahafiya alugon menge hituga ikhlas terikan aba obba alugon menge hituga teduverikan aba obba alugon menge hituga ihsan kan aba obba alugon men kollen jehswale hama ehen vyafari kurumuge teregos ecce vikkairugos eccaka behe tafsil alugon men den jehene mi meveni warigge eccekan ganna mihaya olwalagen nuwane ganna mihan engin jehene kihawregi eccekan me ganwen miwahakata midaki miyeduge mawduwa magu fahi kollumuge gotun miyeduge mawduwa ki alukamuga ikhlas terwun alukamuga ikhlas terwume mihim buni ma mihim dennawi ma baybe flunge hipla arawadanwane ei namaz kurairuga ei roda hifairuga ei zakat deruga ei hajj wairuga mihengos mikahal wahakateke alugon menge hitak annan ehenekamaku Allah subhanahu wa ta'ala angawafa wani wahi kurawafa wani kumwahake wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun timan raskalange insanunna jinni nuhaddawame timan raskalange alukan kuru mam menuwi ehmima mi alukamuge terega alugon me mi balala mi jeheni alukamaki mi fardu alukantan ekani toy alukamaki namaz kurun ekani toy hama ekani miskitan ara namaz kurun toy alugon men tiben jeheni nuata ehemves alukamigga demitibun ei toy nuata abada roda hifagen toy tiben jeheni mi alugon menge hitan araswali visnuma annaswali elmuren vidaluwe fawani alukama behe gotun mi ayatuga migotan angwa fawativa alukama behe gotun ilmurin vidal buhuri waradiu ko wahaka dakwa khulasa yaki e wahaka takuge khulasa yaki Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wodi gannawa gotak timaga amalta behettu Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wodi gannawa gotak timaga amalta behettu hama eyai ko Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wodi nugannawa huri ha kamakun ekkibawum dekame miyot positive kamaka negative kamaka positive kamaki amurful takat tabawum negative kamaki nahi koravi kantattakun ekkibawum ragano mi dogata bes algon menna visnade vidan ehmi ma algon men heyo amalu tak kura iruga en komme amaleki ei Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wodi gannawa kama wanya
ekama ki ei alukamege gotuka himenigen da hama efadan alugon men mi diri ule ulumuga kandatta qura iruga amilla nafsa visnala iruga ekani vela irugaves eba visnan jehe timanna hunnan jeheni Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wodi gannawa gotuge matinne ehne kamaku bayfahara alugon men nam mi wa gotaki ekani vela fi ya de mi hitan arani ekakavves timanne nufennane ekakavves timanne nufennane timanna hituri kamen hama kollam wiye migota bayfahara alugon menna visneni ehne kamaku kiritma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge bay basfulutaka alugon men balala iruga hadis kuraba fe ebuhuri basfuluta mikahala kantattakun ekkiba umattaka hadis kuraba fuhuri bay basfulutan ebuhuri e basfulutaku ge terega balalama to ege tereng e basfulakam miwagut ko wara kuruko an sauban radhiyallahu anhu riwa kuraba miwani ani nabiy sallallahu alaihi wasallam kiritma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ari la alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah qiyamet duwa huga timankarege faanuge ummatuge miistakunge tereng annane bayakum mihum bi hasanatin bawaru hyokantakage amsali jibali tihama kiyara ruge farbadatan haves ginawane emihunge hyokantatta ginawan bidan wudu saaf kamay fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura emihun egana hyokantatta Allah subhanahu wa ta'ala ei evves ecche nun gotgalawani aba manthura den rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bi ashabe kal miswal dannawani qala sauban midannawani ya rasul Allah Allah ge rasulai sifhum lana timam menna emihunge sifata ekivegen kan emihun gena hyokantatta Allah subhanahu wa ta'ala emihunna netikurevi ekivegen kan alwar menna angonnwa devwa fanantoy jallihim lana alla nakuna minhum emihunge teren timammen nuumare wa nahnu la na'lam tiwanna menna kanege kihine kom qala amma innahum ikhwanukum ebamihunna kihama sauban kahala ama insanunge tereng himene mi hunne wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khuduna walakinnakum aqwamun idha dakhalu bi maharimillahi intaha emihun realukum veskure ehin hyo kantatta veskure ekamaku emihun ekahari vejjaya Allah subhanahu wa ta'ala haram kurawwa fa wa kantattakan aragani nikabisna kuriyet wahiga algon men mitanga wahaka dakkamun algon men handang akolli men nuntoy kumwaha kengei namaz kura mihige wahaka algon men dekki ruga sual ufedeni Allah subhanahu wa ta'ala angwa fe miyoti inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar namaz kurmaki ei mihan ba kantattakun durheli kurakamake puriha gos kantattakun munkarattakun durheli kurakamake ehenekkamako eba fene mivene miha waran namaz kore abadu miskitun ebadekeme ena namaz kuratam ves ehenekkamako ena kikibage ebuhutte waran bodeti nuba kantatta by far dogues hadaniye makarnes hadaniye mi kihinenge miwani ekamako Allah subhanahu wa ta'ala miyotinu he angwa dewafa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar namaz kurmaki emiha namaz kurumuge sababun gos kantattakun durheli kollakame evahaka alugon men dekki iruga alugon men handang akolli Allah subhanahu wa ta'ala wa ikra wa basfule e basfulu asfa miyoti kon surategga suratul maun ga fawailul lil musallin
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ඒ නමාද කුරා මිහුන් ගෙතරෙන් එහෙ මක්සදෙක්ග ඒනේ මි නමාද කුරවෙනි ඉඛලාස් තරිකමෙන්නේ තෙදුවරිකමෙන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකමන් අමුරු කුරවීති ඒ අමුරු ෆුලක් කියමන් ගතුමුගේ ගොතුන්නේ නෝනේ අස්මි නමාද කුරවෙනි කි හැම එපදාන් එහෙන් අලුකන් තත්වස් අලුගන් මෙන්න කුරවේ කමුක වඤ්ඤා ඒ අලුකමකුන් අලුගන් මෙන්න කල් බානේ එවස් ෆාදායින් නෝන්නා ඉඛලාස් තරිකමෙන්නේ හිතකු ඊමාන් තරිකමෙන්නේ හිතකු හැම එයා එකුගා එහෙ මක්සදෙක්ග මි අලුකම් මියොක් කුරවෙනි එහෙ මක්සදෙක් ඒක තෙරෙන් බයි කන්තත් මිහිරි كيريت القرآن قال الله سبحانه وتعالى ألقنا من أنقواد الضف الذين هم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون إيك ماني كي كباتو إيك ماني كي ميستكون خندككم وجهكم مي وربّو ألووريك مينكي مي أبدا نماذ مسكتان عنا ميهك مي غوتك مينك عملت بهتّم وجهكم أس ميو نماذ كريوني إفدا حالتك نماذ كرمك سببهم الله سبحانه وتعالى أنجوها ميوني إنهم هرين نركاء وين دنيوي عذابه إهميما مي إخلاص تريكان ألوغن من بينهم وني إخلاص تريكان بينهم وني تدوير كان بينهم وني أمانة تريكان بينهم وني مي هوريها رانغلو صفاتك ألوغن من بينهم وني الله سبحانه وتعالى روحي ودي غتون أداك الله سبحانه وتعالى روحي ودي غتون ألوغن من لبيني هنيان خالص كوكي أدي ألوكم بيجيا ألوكم بناء فورن جهني كيرت ما النبي صلى الله عليه وسلم سنة أسفوا ألوكمك كيرت ما النبي صلى الله عليه وسلم إكمل قرآن يقول أنقوا دوا فوا ألوكمك وانجهن إيرون ألوكم من ألوكم قرآن إيروغا إخلاص تري كما إكوغا ألوكم كوربين مثال هين كهلا مثال كنا ما تعرفون مثالك هم ميها كيوس مسؤولية الله سبحانه وتعالى حوال كروا فوا كمين أدي حوال كروا فوا ميهن أدي حوال كروا فوا مسؤولية مدوغا إنا جواب داري وانغ بجه مسؤول وانغ بجه ألوغن من بلالا ما تو ألوغن من جمي مجتمعيا بلالا يروغا ألوغن من جم مجتمعوغا فتوري فا ورب بدو وباي ඉන්දේ වරි කරුම් වර ගින ඉන්දේ වරි කරුමුගේ කන්තත්ත එකක ඉන්දලාෆ කුජ්ජ කුදීෆ වරි කොල්ලාෆ ගොස් අනිකක ඉන්දලා කුජ්ජ කුදීෆ වරි කොල්ලාෆ ගොස් මිකහල حالتිග අලගොණමගේ ඉජ්තිමායි حالت මියොති ඉජ්තිමායි حالت එහෙන එකමක මි කොම්මෙ ෆහරක්වස් කෑවෙනි කුරා ඉරුගා කොම්මෙ ෆහරක්වස් කෑවෙනි කුරා ඉරුගා එක්කල කෑවෙනි ඛුතුමාගේ එබ ආදේ වරුගද වාහකතකේ අදි මි අඹි මීහා මීන මි හුද්ද කොග්ගන්නනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඉස්මු ෆුලායක වරුගද එග්‍රීමන්ට් එක එක්කො මිහින් හුද්ද කොන් ගන්න ඉරුගා විස්නංජේ එක්කමකි තිමන්න මි හෝදා අඹි මීහා කීවස් මි ඉන්සානකේ එනගේ කිබාගවස් හුරදානේ නේදවේ සිෆතත් නේදවේ කන්තත්තන් හුරදානේ එහෙන කමකු තිමන්නවස් මි ඉන්සානක වා ඉරුගා ඒන නේදේ කන්තවස් හුරදානේ තිමන්නගේ කිබාග එහෙම විජ්ජා දෙමිහුන් එබජේ වාහක දක්කන් දෙමිහුන් වාහක දක්කාගෙන් එහුරි කුදි කන්තත්තන් නත්තාලන් එබජේ Allah subhanahu wa ta'ala ge namfula ekko ismu fula ekko miyon hudda kokge miyon diri ulum farhage miyon dani irukokun Allah subhanahu wa ta'ala emihuna miyon rizqu kurevi miyon ni'mate bodu ni'mate miyon devi daringe ni'mai anika seenage konduga ituru mas'uliyatke mi eluni mi mas'uliyata behe gotun Allah subhanahu wa ta'ala sual kurawan bala tibaya තිමන රස්කලාංගේ දරින් දෙවීමේ ඒ දරින්නා මෙදුක කොංගොතකත්ත කන්තත්ත කුරි දෙන් අරගොන මෙන් කිහිනෙත්තෝ ජවාබ දේනි අමිල්ල එදුමාගේ මියොලනි අමිල්ල එදුන් නුෆුද්දිගේ මියොලනි හේවෝ නාරාගේ මියොලනි එතනක වදලාෆ් අනෙක්තනක වදලාෆ් දරින්ගේ මතින්ෙන් හඳානෙන්නෙන් අබිමීහාගේ මතින්ෙන් හඳානෙන්නෙන් ඒ දරින්න හරදු දෙන් ජෙහෙ කමෙන් හඳානෙන්නෙන් ඉඛලාස් තරිකම් මියොති අරගොන මෙන් ගෙහිතුන් නිකුලි ගෙන් ගොස්සා එම්මිම එකමුගවස් අලගොණ මෙන් එබජේ ඉඛලාස් තරිවා එකම කීවස් මේ අලගොණ මෙන් උෆලන් ජේ මස්ඌලියතකේ ආයිලාගේ එම්මේ ඉස්මීහකි ෆිර්මිහා
ෆිරිමීහාගේ මස්ඌලියතෙක් අඹිමීහා බෙලහෙට්ටුන් ෆිරිමීහාගේ මස්ඌලියතෙන් අඹිමීහායා දරින් බෙලහෙට්ටුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හවාල කරවා මිවා හුරිහා කමකීමි අලුකමුගේ තෙරේග හිමෙනිගෙන් දන් හැම එකනි ෆර්දු කරවා ෆවා අලුකන්ත එකඤ්ඤෙන්නු mi huri ha kamaki amru kurwa fawa amru fultaka kiyaman gatuma nahi kurwa fawa kantatak ekkibawumaki ei alukanta alukumuge terege himine kantatta ehmima alukon me visnan jehene komme kamik kura irugos komme kamik kura irugos ekanta kura iruga ikhlas teriwa Allah subhanahu wa ta'ala ballawa udigam wa kan alukon menge hituga bawon jehene visnuga bawon jehene ekan netiye algon menge kibaga netime migota goli alagen algon menna mideveni ehunune ka goli alagen nudevene algon men visnala mato emme furatama islami dawla binga eligen aaruga ebekalun uluvvi riti goy ebekalunge kibaga iman kan huriwaru ebekalunge kibaga iman kan huriwaru ikhlas tarikan huriwaru teduveri kan huriwaru egotan algon men nudaha hindaku algon menge mujtama wes islahin wan algon menge amilla nafsu wes islah furatama nafsu islah paramiten nafsu islah wegen islah koggen mi nafsu ga khazana koggen teduverikama ikhlas tarikama huriha mi riti sifata algon menge kibaga bahattagen den algon menna ehem mi hunnan egen minware for koddeveni ehmima algon menge kibaga mi ikhlas tari furatama amilla nafsu ga harkolla mi jeheni harukollagen den algon menge darinna aminnak mi ikhlas tarikan algon menna baba koffa deveni nengeච්ච කිනතෝ දෙවෙනි to algon menge kibaga nekkame algon menge kibaga teduveri kamennek algon menge kibaga ikhlas tari kamennek algon menge kibaga amanet tari kamennek ehmicච කිනතෝ deveni no devene no to ekgotakos no devene hama ehin algon men mi amali maadana nukumegen ule eruga mi ikhlas tari kamuge wahakan bayfahara handa netigen baykahala gam mihun as baykahala wahakata dakkalima emihuna magufahi koddinoge gotun aslu kande elifo onna usula khilafa baykahala kantatta mi koddeveniyus ekkale ikhlas tarikama iman tarikama tedwerikama netima ehmima ekahala kantatta wes binawe fami onnani ikhlas tarikamuge mach ikhlas tarika netima bay mihun ama gotek anebbe ko ama ehen gotek alugonu mennan hada mi deveni ehmima amali maydanuga alugonu men masakke kuramunda iruga ama ehen alukamuge jamaatan hazaruge tibe iruga alugonu men misnan jehene alugonu menna ki hardana mihakwa abadu engirukolge eggotakan urela fa anengirukolge aneggotakan nuhunna zaatuge mihaka eba wanjehe Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodi gatun liben ewajehe erun akhiratuge falaha kamiyab ebi ka liben annani Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodi gatun nulibenya kihinetto algon menna akhire kamiyab wegen dani hama mihem wahaka dakkairuga niyata hama mihem wahaka dakkaru niya qualify ehem wahaken algon me wara kuda irkolge terega handanga akon miwas rodya qualify oi hadis fulek rodya qualify hadis fulek gami annani ආමුකන් අලගොඩමෙන් කුඩා ඉරුගා අලගොඩ මෙන්න තන්දොර නේගේ ඉරුගා බයිෆහර කුරිදෝස් මිතයින් කුජ්ජ ගාතු ගලගොඩ බොනේ වුණු එංගේ නැහිය හැම ෆෙන්දට්ට බෝලාගෙන් හුට්ට සේනෙහෙරි රෝදයකම් ෆෙම් බොයිගෙන් රෝදයකම් නූනි ෆෙන් නොබයි රෝදෙක ඒ කුජ්ජ කුණු නේගේ නේ හැම මෙවර කුජ්ජ මිතයින් කුජ්ජ නේගේ නේ ෆෙම් බෝලාන් හුට්ටස් එහිම මිකහල කන්තත්ත වෙස් Allah subhanahu wa ta'ala kirit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam meduer kuraba meoti algon menna angawatiwa ekatering e basfulega annani mallam yada qawla az-zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah miha rode mihunani nukanu boy hunna irukos enage ehen gunawantakun e rodeya khilafuwa zaatuge kantattan eba korave adi ekantattakaki aamu kovves mana kantatta ekantattakaki aamu kovves mana kantatta misalaka doge heduma
dogu huwa kurma mikahada kantakko ena ule kamuga wanya Allah subhanahu wa ta'ala ena nukanu boy hurmakun edu wode nugannawe eneka kamuga sawabe eroda ga sawabe furihma iganu libene oibe Allah subhanahu wa ta'ala miyoti huriha rangalukan tatta angawade wafa nubakan tatta angawade wafa adi ege iturun mi rangalukan tatta ikhtiyar koggin emagun hinge jiya wasil weveni waran nala bagicha ekare miyoti angawade waf suwarge redeven hama eya ekuga algon menna angawade wafa miyoti miyo kasiyar magun hinge jiya kasiyar magun hinge jiya Allah subhanahu wa ta'ala nahi qurbahu akadtaka aragam fiya baifara hitan araniye timanna mihiri ekanye ehen hitan arafa miyo gos kame kolleveni e kasiyar magun hinge jiya deveni kahibo jangayya kare narake redeve e narakaga alugon mennaka ketennu kurwen narakaga alugon mennaka ketennu kurwen e narakaga hunu gadakamuge wahaka kiritima nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan koddevwa fawa basful taka alugon men misna lairu ege tereng e basfulega aspave narakaga alifanuge emme kanye gini kanye emme kanye bas mi uda bima de tereng atwejja mi uda bimuga waha icche anda aliyevegen gada eha ves hunu gadawane algon menna bay fahar feneta mi welding kuraruga alifan kani buragin data ekahada kanyek narakaga alifanuge kanyek mi uda bima detere atwejja mi uda bimuga wa huri ha icche neti fana wegen gada eha ves hunu gadawane hireta algon men kurani miolani mi duniyege hori alifan kole jehereves ketterika maduwegen etanga awah kommes zaatege behen aleto mi tadu kandwale veto balam wegen miolani ehmi mammi ikhlas terikama ekkon alugon men tibige nuniyaka ekkala narakaga e azabuge wahakeen alugon men visnaruga e azabuge keten nuwane ehmigen alugon men suwarge deveto balam wegen alugon men ikhlas terikama ekuga kura komme kamevves kuran jehen e ikhlas tarikan emihege kiben annani kongotaka annani Allah subhanahu wa ta'ala kiritma nabiyya sallallahu alaihi wasallam medweri korwa mi algon mena daskot deba fawa ihsan kan algon menge hituga ovegenne e ihsan kan netiyaka ene kan ikhlas tariyevs nuwene tedweriyevs nuwene amanet tariyevs nuwene e ihsan kan algon me miedus handan kollama to mieduga wahaka nimmalumu kurin kiritima nabiya sallallahu alaihi wasallam ihsan kam bayan qaddawmu hadis kurawani an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak miwa ka algon men warak ginan dakkan ebaje ei ginan dekki waraka bodan algon menge hituga harulani ginan dekki waraka ekamu ko algon menge terega miwa ka nudakka obbala fa bawa fiya evves mihaka negene ihsan kamaki oba kam bes negen ehmegen kurid wehiga dannawalen jehuni bayik kudin gaatuga ihsan kamaki kobahe munafiya bunane mihunna hiyo foruma alladuma mikahale kandatake ekamako mibasfulaga mi aikum wahake an ta'budallaha ka'annaka tarah ay tiba Allah subhanahu wa ta'ala ya alukan kurme tiba Allah subhanahu wa ta'ala fenna fadan algon mege kurigo fettaku go hore nunto deke hore alukan kura fadan alukan kura timayan Allah subhanahu wa ta'ala fenna fadan alukan kura tibayan Allah subhanahu wa ta'ala fenna kamu ga nuvias ekalange tiba deke dene wodigem wani evima ekantak e bajehe hituga harulawan algon mege visnumuga bawan komme kame kuriyas kitame andiriga kame kuriyas kitame aliga kame kuriyas ekani huregen kame kuriyas mikantan algonuge hituga bawa fiya emi hakan irad korwiya Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas teringe daraja devwa ena ga amalta Allah subhanahu wa ta'ala hiyo korwan Allah subhanahu wa ta'ala algon men mi hifarodaya algon men gere alukama adi ehem bes alukanta Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurwa mi hunge tereng algon men labwande algon men ge hituga ikhlas terikam bimwal nangwa devwande algon men natedumagu dekkewma fahu e tedumagu almen ge hitang ekkibanu kurwande amin ya rabbal alamin amin اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.